Kajingsha said jung President Basha Wengkam Nakaseng in Yotrap National Youth Front, who blessed Dkhar ha along ki Pulit, hadu lai Sngi kala kutno. But hakalai terik unai wing arajara pulai, Pulit kasadar police station kilara, shake Ïingkashari bantian bishar. Habara bantian bishar you bless Dkhar, ki Pulit kila pan Sngi biang, naka Ïingkashari ban yo ban set biang you bless ha along, naka banta ban yo ban pendep ya kajing Tohkit. Haba ay karai kabalala ban yo jingtep hakamiet jung kalai terik unai wing, layo lum kubor baka Ïingkashari kila ay, ya karai ban sha ya ki Pulit ban set biang salai Sngi ha along. Ki Pulit kila kem you bless Dkhar, bla Sha Wengkam menta, kung President HNYF ke East Castles, nakashnong pok se hakamiet jong galai po tarik, urisaw arajara pulai da kabashim da sumoto case, batban pen habi ki kindon baper, hakabay day bat ki kam lute pisa bat kumjo ya jipen Kenya ka hukum, ka High Court, katkum ka kubor ka bau Shillong Mail ulasay madan haka arpu pratarik urisaw arajar arpulai. Terima kasih.